Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa mu gihe yakomeje gukoreshwa imbaraga za diplomasi zo gushaka amahoro muri Kongo Kinshasa. Viviane Van de Per intumwa yari y'umunyamabanga mukuru akaba n'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO avuga ko hagikomeje kuba imbogamizi mu ishyirwa mu bikorwa ry'ibiganiro by'amahoro arambye. Madame Van de Per yashimye kongera kwiyemeza kwa Kongo Kinshasa n'u Rwanda gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington, aho impande zombi zumvikanye ku ngamba zifatika zo gushyira mu bikorwa mu masezerano no kugabanya umwuka mubi. Madame Van de Per yavuze ko ibintu bitifashe neza ku rubuga rw'imirwano ubwo harimo ashyikiriza raporo ya MONUSCO ya buri gihembwe akanama kabone gashinzwe umutekano ku isi ku bijyanye n'ikibazo cya Kongo Kinshasa. Madame Van de Per yanagaragaje kandi ko hari intambwe imaze guterwa binyuze mu biganiro bya Doha n'ibikorwa biyobowe n'umuryango umwe bwa Afurika byafashije gushyiraho urwego rwo guhagarika imirwano. Hagati aho yavuze ko ugutana mu mitwe hagati y'Ventura ifashwe mu mugongo n'igisirikare cy'u Rwanda hamwe n'ingabo za leta ya Kongo zishyigikiwe na Wazalendo n'indi mitwe bikorana gukomeza hakoresheje intwaro zikomeye. Madame Van de Per yasabye akanama karoni gukoresha ububasha gafite kugira ngo intambwe imaze guterwa hindurwa ibikorwa bifatika harimo gufungura byihuse ibibuga by'indege bya Guma na Kavumu no gusubukura ingendo z'indege. Akomeza agira ati ndashishikariza abanyapolitiki bose n'abagize societe civile gushaka aho bahurira ku bijyanye n'ingano, intego n'uburyo ibiganiro by'igihugu bizakorwa. Yavuze ko kugeza ubu abantu miliyoni 3.4 bimuwe imbere mu gihugu hose uretse abakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ati guhera mu kubuza ko umwaka ushize hamaze kwemezwa ibibazo 133 by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rifitanye isano n'intambara byagize ingaruka ku bantu 111 ahanini abagore n'abakobwa. Madame Van de Per yanaburiye ko inzitizi zibuza MONUSCO kugira aho bikenewe zigabanya ubushobozi bwabo bwo gukurikirana, gukora iperereza no gutanga amakuru ku ihohoterwa mu gihe abarangira uburenganzira bwa muntu, abanyamakuru n'abagize societe civile mu duce tugenzurwa n'inyeshyamba bakomeje guhura n'iterabwoba no gufungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Yanagaragaje kandi ko ikoreshwa ry'abana ku gahato mu mirimo rigikomeje guteza impungenge cyane cyane mu birombe bicukurwa mu mabuye y'agaciro mu buryo bwa gakondo, aho ikoreshwa nabi ryabo ritiza umurindi intambara. Ku rundi ruhande ariko umujyanama wa Perezida Donald Trump ushinzwe ubufatanye hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika na Afurika yikomye u Rwanda rushinja kongera ubukana bw'intambara mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Masadi Buros yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku kanama gashinzwe amahoro n'umutekano mu muryango w'abibumbye mu nama yako yiga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo yabaye kuwa kane. Uyu mugabo yagaragaje ko gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa biri mu bintu by'ingenzi Perezida wa Amerika Donald Trump na Vice Perezida we JD Vance bashyize imbere. Agaragaza amasezerano ya Washington yashyizweho umukono tariki enye Ukuboza k'umwaka ushize nk'intambwe ibishimangira. Umujyanama wa Trump cyakora agaragaje aya masezerano nk'intangiriro y'urugendo rw'amahoro muri Kongo ariko ashimangira ko atazagerwaho mu ijoro rimwe. Yavuze ko amasezerano ya Washington n'ibiganiro bya Doha bihuza Ventura na leta ya Kongo hari umusaruro ugaragara umaze gutanga. Ibyo yaherewe agaragaza ko ibiganiro birambye n'inzego zitandukanye bishobora gutanga umusaruro yemwe no mu bihe by'urusobe. Masadi Buros cyakora avuze ko hakiri imbogamizi mbere yo gushyira u Rwanda mu majwi arushinja kwenyegiza intambara yose zo bwa Kongo. Ati twababajwe cyane no ko u Rwanda ruretse kongera ubukana bw'intambara bigize kwica ku mugaragaro inshingano rufite hakurikijwe amasezerano ya Washington. Akomeza agira ati niyo mpamvu Leta z'Ubumwe za Amerika zatangiye igikorwa kitari gisanzwe muri uku kwezi zifatira ibihano byihariye ingabo z'u Rwanda hamwe n'abajenerali bakuru b'izo ngabo. Buros yashimangiye ko Washington izakomeza gushakisha inzira zose zishoboka kugira ngo uburabuza amahoro babiryozwe. Uyu mugabo niwe gusaba u Rwanda kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Ati twongeye gusaba ko hakorwa ingamba z'ubwirinzi kandi ingabo z'u Rwanda zigahita zivanwa ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Turanasaba kandi ko ubarizwa byuzuye ubusugire bw'igihugu, ubwigenge n'umwe by'ubutaka bwa Kongo Kinshasa. Buros yagaragaje ko leta ya Kongo yemeye guhita itangiza igikorwa cyo gusenya FDLR nibura mu duce igenzura. Ibyo yagaragaje nk'ingenzi mu gukemura impungenge z'umutekano zateje kutizera n'umutekano muke mu karere. Umujyanama wa Trump yavuze kugira ngo amahoro arambye agerweho bisaba ko leta ya Kongo isubizaho ubuyobozi mu ntara za Kivu. U Rwanda rwabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko kurandura umutwe wa FDLR ugamije gutera u Rwanda ari ngombwa kugira ngo amakimbirane arangire mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ambasaderi Martin Ngoga uhagarariye u Rwanda muri Loni yerekanaga aho u Rwanda ruhagaze kuwa kane mu kiganiro yatanze ku butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Kongo Kinshasa MONUSCO, aho yavuze ko Kigali ishyigikiye igisubizo cya politiki ariko kubona ko FDLR ari ikibazo gihoraho gifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ngoga yavuze ati amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari u Rwanda rwateje. Yavuze ko ingengabitekerezo y'uyu mutwe itegeze ihinduka kandi ko igomba gusenywa hamwe n'imiyoboro yayo. FDLR yashinzwe gato nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ishingwa n'abazize bakoze ibyaha bya jenoside bahungiye muri burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. U Rwanda rumaze igihe kinini ruvuga ko uyu mutwe uhungabanya umutekano rukawushinja ibitero byambukiranya imipaka ndetse no gukomeza ingengabitekerezo ya jenoside. Icyakora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yikomeza kugaragaza ko FDLR urwitwazo u Rwanda rukoresha mu guhungabanya ubusugire bwayo. U Rwanda narwo ruhakana uruhare rutaziguye kandi rukavuga ko ibikorwa byarwo bifitanye isano n'impungenge z'umutekano warwo cyane cyane kubera FDLR. Ngoga yerekanye ko inzira za diplomasi harimo amasezerano ya Washington n'ibiganiro bya Doha nk'inzira zikomeye ziganisha guhagarika imirwano no kugera ku mutekano urambye. Yasabye bunzi nka Amerika, Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gukomeza kutabogama
no kureba ko ingamba zifatwa zubahirizwa kimwe. U Rwanda kandi rwagaragaje impungenge z'uko ibintu byifashe nabi mu bijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi ndetse no kwiyongera kw'ibitero by'indege za drone mu duce dutuye cyane nk'Ingoma ndetse na Minembwe. Ambasaderi Nguga yavuze ko ibitero nk'ibi byahitanye abasivile kandi bibangamira umuhate wo kugera ku mahoro. Nguga yongeye gushimangira ko u Rwanda rushyigikiye ibikorwa byo gushaka amahoro, bikomeje ariko ashimangira ko ishyirwa mu bikorwa harimo kubazwa no kugenzura bizagaragaza niba inzira za diplomasi zava mu mutekano urambye. Ku ruhande rwa FCM23 ariko kandi mu gihugu mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, umutwe wa FCM23 wasinye amasezerano n'umuryango Geneva Accord agamije guteza imbere ibikorwa by'ubutabazi no kugabanya ingaruka z'ibibazo by'umutekano bikomeje kwibasira aka karere. Aya masezerano yasinywe kuwa kane aje mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubutabazi byatumye abaturage benshi bakomeza guhunga no kuba mu buzima bugoye. Impande zombi zemereje gushyiraho uburyo bunoze bw'imikoranire mu biganiro by'ubutabazi hibandwa ku ngingo zirimo umutekano, ituze rirambye, kugarura ibikorwa bisanzwe ndetse no kurinda abasivile. Iyi gahunda igamije cyane cyane gufasha abaturage bakomeje kugirwaho ingaruka n'imirwano binyuze mu kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi harimo kurengera ubuzima bw'abasivile mu bihe byose. Amasezerano kandi ashimangira akamaro ko gukomeza ibikorwa by'ubutabazi nta guhagarara, cyane cyane mu bice bikunze kugira umutekano muke aho ibikorwa by'igihe gito bidashobora gukemura ibibazo byimbitse. Aya masezerano gashobora kuba intambwe ikomeye mu kugabanya ubukana bw'ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo nubwo hakiri byinshi byo gukorwa kugira ngo amahoro arambye aboneke muri kano karere. Hari amakuru avuga ko urujya n'uruza rw'abarwanyi ba FCM23 rwagaragaye kuwa kane mu duce twinshi two muri teritwari ya Walikale iri mu Kivu Amajyaruguru, cyane cyane Iminjenje ndetse na Mpeti muri groupement ya Kisimba ndetse no muri Kanune muri groupement ya Ikobo. Nk'uko amakuru aturuka wagera mu kinyamakuru Actualités dabivuga ngo urugendo rwa mbere rw'inyeshyamba n'ibikoresho byabo byagaragaye Iminjenje ndetse na Mpeti mu gace ka Banakindi. Ikarembe n'abatangabuhamya bavuze ko babonye abarwanyi bagenda bamwe mu modoka abandi n'amaguru. Amakuru ava mu nzego z'umutekano n'inzego z'ubutegetsi yemeje aya makuru mu gihe binavuga ko hari abarwanyi bakeya basigaye mu duce twavuzwe. Uku kwimura ingabo kwavuzwe no muri Kanune muri groupement ya Ikobo. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ibanze n'iz'umutekano avuga, inyeshyamba zavuye muri uyu mujyi nyuma saa sita zerekeza Imiriki mu gace kegeranye na Rubero. FCM23 yareye ivana ingabo mu bice bimwe na bimwe mu minsi ishize. Naho umunyamabanga mukuru inama nkuru y'Abepiskopi Gatolika muri Kongo Kinshasa, Musenyeri Donatien Nshore, yasobanuye ko nubwo guhindura iteko nshinga bishoboka bidakwiye gukorwa mu gihe igihugu gifite ibibazo by'umutekano nk'ibyo kirimo. Yavuze mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru nyuma y'umwero w'Abepiskopi Gatolika bari bamazemo iminsi watangiye ku itariki ya 23 Werurwe ubwo Perezida Kiriya mu mujyi wa Kisangani mu kwakira kwa 2024 yatangaje ko itegeko nshinga ry'igihugu cyabo ryanditswe n'abanyamahanga bityo ko rikwiye kuvugururwa n'abanyekongo. Musenyeri Donatien Nshore yagaragaje ko bishoboka ko itegeko nshinga ryahinduka ariko ko bitakorwa mu bihe nk'ibyo Kongo Kinshasa irimo by'intambara ihanganye no FCM23 mu burasirazuba bw'igihugu. Ati uruhande rwa Senko ntirwigeze ruhinduka kuvugurura itegeko nshinga biteganywa n'itegeko nshinga. Itegeko nshinga ubwaryo rigaragaza inzira zikurikizwa mu kurivugurura. Itegeko nshinga ubwaryo risobanura ingingo zidashobora kuvugururwa. Ko Episkopi bagize Senko mu bihe by'ibibazo by'umutekano turimo byabaye gufungura ingingo yo kuvugurura itegeko nshinga mu gihe kitemeranywa. Abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa barimo nka Moise Katumbi na Martin Fayulu Joseph Kabila Kabange w'icyo gihugu bagaragaje ko biteguye kurwanya uyu mushinga kuko ngo icyo Perezida Tshisekedi agambiriye ari ukwiyongeza indi manda no kugundira ubutegetsi. Muri Afurika mabwire ko ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo byemeje ko ubutumire Perezida Cyril Ramaphosa yari yarahabwe kwitabira inama G7 izabera mu Faransa muri Kamena bwatejejwe agaciro. Bivuga ko byatewe n'igitutu cyakomeje gushyirwaho na Amerika harimo n'ibimenyetso by'uko Washington ishobora kwanga kwitabira iyo nama. Abategetsi b'u Faransa bamenyesha Afurika y'Epfo ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kwirinda ko mw'abanyamuryango bakomeye ba G7 atazitabira iyo nama. Ubutumire bwari bwatanzwe bwa mbere na Perezida Emmanuel Macron w'u Faransa mu nama G20 yabereye i Johannesburg umwaka ushize. Ibaye nyuma y'amezi menshi umubano hagati ya Amerika na Afurika y'Epfo utifashe neza bitewe n'ibibazo bitandukanye birimo ikirego cya jenoside Afurika y'Epfo yareze Israel ndetse n'ibirego byigeze gutangwa na Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko Abanyafurika y'Epfo b'abazungu bitwa Afrikaners batotezwa. Ibyo Afurika y'Epfo yakomeje guhakana. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida Vincent Magwenya yavuze ko imbaraga zo kongera kuzahura umubano na Amerika zigikomeje, yongeraho ko umubano n'Ubufaransa ugikomeye kandi utazahungabanywa no gukurwaho k'ubwo butumire bwo kwitabira inama ya G7. Ati igikorwa cyo kongera gusana umubano na Amerika kiracyakomeje, turakiyemeje gukomeza ibiganiro byubaka na Amerika kugira ngo dukemure ibibazo byose bafitanye na Afurika y'Epfo. Umubano wacu n'impande zombi n'Ubufaransa urakomeye kandi ntuzahungabanywa no gukurwaho k'ubutumire bwo kwitabira inama ya G7. Ginongeye ko Perezida Ramaphosa yerutse kubwira itangazamakuru ryamuherekeje mu ruzinduko yakorewe mu ntara ya Free State ko atemera ko gukurwaho k'ubutumire ari ugusuzugurwa. Yavuze ko abyumva nta gitutu cyashyizweho n'uwari we wese. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kenya, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika maze ko gatsiko k'abarwanya ubutegetsi bwa Perezida William Ruto kiyomoye ku ishyaka ODM kiyise Linda Mwananchi cyangwa se Linda umuturage kakuri inzira ku murima abapolisi baje kurizamo inama yako kavuga ko kiteguye gupfa ku nyungu z'igihugu. Ikinyamakuru The Sun yito cyavuze ko iri tsinda yowe na guverineri w'intara ya Siaya Bwana James Orengo mu ijwi rikakaye yarahiye akirenga
ko uzitambika ubushake bw'abaturage atazamenya ikimukubise. Iri sina ryitandukanije n'ishyaka ODM rivuga ko ridashaka ko rishyigikira perezida William Ruto mu cyitwa one term cyangwa se one term, bagamije kuvuga ko azategeka manda imwe gusa akazenga iby'akagenda. Icyo kinyamakuru gisaba amagambo ya James Orengo mu cyongereza kivanze n'igiswahili, nabo bari kumwe mu gisa n'imyigaragambyo. Agira ati if there is a day we are willing to die for our country, it's today. Don't try anything stupid. Usilie tupumbavu, tumechoka na nyinyi. Kasongo aende ama siende, sisi ni one term. Ngenekereje mu Kinyarwanda ngo kuvuga ngo niba ari umunsi twiteguye gupfira igihugu n'uyu munsi, ntimutuzane ubucucu twarabarambiwe mwebwe. Kasongo izina bahimba perezida William Ruto agende cyangwa se arorere, twebwe icyo tuzi nuko azategeka manda imwe gusa. Perezida William Ruto ari ku musozo wa manda ye ya mbere, umwaka utaha amatora mu gihugu azaba ashaka manda ya kabiri. Ubuyobozi bw'ishyaka ODM ryahoze ari irya Odinga ryacitsemo ibice. Uruhande rumwe rushyigikiye mwene nyine Dr Oburu Odinga uvuga ko bazashyigikira Kasongo akaba umwanya wa vice perezida, urundi rushaka ko igihugu kitagurishwa rutakagenda rikazatanga umukandida agategeka mbese manda imwe. Abarwanashyaka ba ODM biyoboye ku bashaka gushyigikira perezida William Ruto bavuga ko inama barimo yemewe n'itegeko nshinga rya Kenya, bakibaza impamvu igipolisi gishaka kubatatanya. Senateri wa Nairobi Edwin Sifuna avuga ko inama igamije kurwanya abashaka kugurisha ishyaka ODM kwa perezida William Ruto kandi ko batazabyemera. Umwuka wa politiki muri Kenya umaze gushyuha, hamwe abadashyigikiye Ruto bavuga ko nta kintu na kimwe yamaze muri manda maze hafi imyaka 5 ategetse, abandi bavuga ko barake begereyemo Uhuru Kenyatta n'abari kugererwamo. Uru ruhande nturemera ubutegetsi bwa Dr Oburu Odinga kuko batazi uwamutoye n'icyagendeyeho asimbura mukuru ku butegetsi bw'ishyaka. ODM rimwe mu mashyaka akuze muri Kenya ashaka intebe mu mukuru w'igihugu. Muri 2018 kugira ngo Uhuru Kenyatta abone indi manda byabaye ngombwa ko yihuza na Raila Odinga. Uyu mukambwe ufatwa nk'ikimenyetso cya politiki ya Kenya yapfuye William Ruto nawe yaramwiyegereje, aho yatekereza ko kuzamukuraho manda ya kabiri. Iyi nama y'abitarinda mwana yinshi yabaye ku munsi umwe hari indi yo ku Rwanda rushyigikiye William Ruto rwitwa ODM Murinda Ground, bivuze ko abashaka kugumana umwimerere igamije kwemeza amahame arimo kuzashyigikira ishyaka UDA rya William Ruto akazahabwa manda ya kabiri mu matora ari umwaka utaha. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda, abanyamakuru bakoze ibamba rino barandika banetswe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba batangaje ko umunsi w'ibirori ry'abamushyigikiye rizwi nka Patriotic League of Uganda rizagera ku butegetsi. Abapasitoro bigize bo yise fake pastors bazafungwa ndetse n'insengero zikora nk'iziteka imitwe zigafungwa, kandi abavuga butumwa bagasabwa ko barize iyobokamana. Ikinyamakuru Daily Post cyavuze ko ari ubutumwa General Muhoozi yatanze kuwa kane, kandi ko abavuga butumwa yita abatubuzi bazaregwa icyaha cyitwa gutuka Imana. Uyu muhungu wa Perezida Museveni yavuze ko ku ngoma y'irihurira kuriye umuntu wese uyoboye itorero asabwa ko barize kaminuza mu bijyanye n'iyobokamana. Iki kinyamakuru cyavuze ko amatwara amashya General Muhoozi Kainerugaba unuganurwa kuzaba perezida wa Uganda mu gihe kiri imbere yaba yakoporora mu Rwanda, kuko ariko bimeze ubu udashobora kuba pastor utarize cyangwa se ngo uyobore itorero utaraminuje mu iyobokamana mu Rwanda. Daily Post yibutsa ko mu Rwanda mu rwego rwo gukaza aya mabwiriza byabaye ngombwa ko insengero zibarirwa mu bihumbi ubu zafunzwe. Icyakora ngo iki gitekerezo cya General Muhoozi biteze ko kizakurura impaka muri Uganda, igihugu usanga kirambirije ku bufasha bw'amadini n'amatorero mu nzego z'imibereho myiza y'abaturage bakennye, kandi buri gihe uwabizamuraga ngo yatumaga abantu benshi batekereza ubwigenge bw'amadini muri Uganda mu gihe yaba yinjiyemo akaboko ka leta.